laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Abou Hanifa andi laabi ɗi ɓuri nayi no woodi Malik no woodi Hambali no woodi Abou Hanifa no woodi Safayi joni noon ko Fii Abou Hanifa on ɓe woni sifanare ɗo ɗen haɗa ɓere wonko Allahu newni haray noon andi tam on haray ko fayda ko muutiɗo kono fof mo ɗum way ko halda kon koye hulme haray ɓe ɓerɗi noon haray illa fadde maskura amiya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله أو محاضرتنا حول إمامنا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي إن شاء الله. وأسألكم أن تغايروني أسماءكم إن شاء الله وجدير بي إن شاء الله أن ألي يعني هذا المقام اليوم قيد استطاعتي وأسأل الله سبحانه وتعالى العون. أري أون إنو دين الله سبحانه وتعالى يتو دين منوهانا يتريدنو إن دواني كودو نلا دوميدن محمد صلى الله عليه وسلم
haray mi salmini on batu julɓe salminago l'islam salminago yimɓe adi janna ko adi janna yo Allah waddu e ɓe yimɓe adi janna waɗe yimɓe adi janna haray ɓe halfinilan ɗo e fi yewtugol imamujo meɗen gooto ɗum woni Abou Hanifa an-Nu'man aray lantori on luɓugol lan noppi moɗon ɗin e heɗagol hara yani dérangement on ɗuuɗaari haray mi etoto fodde fof ko Allah subhanahu wa ta'ala newninelam haray kala ko nani tawi ko non woniri haray ko minallahi subhanahu wa ta'ala si faljere waɗi toon haray ko min komi neɗɗo haray kadi wonami spécialiste jo e fii e gandal imamuɓe haray miɗo weltano ɓeɗo wonamɓe en ko da'wa waɗamɓe en nisam e fii darsuji meɗen jemmayankoji ɗi wonɗen wadde e nder yontere fof laabi ɗiɗi ɗum woni ɓe suɓani en e ngal yo en waɗu fii ɓeɗo imamuɓe meɗen min hari ha hande mi yurnaki mi daari mi ala deftere ko mi jangi fii maɓɓe kono nde wiya mi fawama arugol daro ma jooɗo yeeso jama on ɗo waɗa yewtere ɗum okkilan courage e yahugol lando ceernoɓen waɗa recherche fi ɗaɓɓutugol fi ɓeɗo ceernoɓe Allah kadi noon hollori lan ceernoɓe buy e ɗen defte ɗeɗe mi nanayno tawi ha hande mi yaari ɗum noon andintidelan jaga yo iɗen haani jangude fi ɓeɗo sahabaɓe e ɓeɗo wonɓe tabi'in e tabi'in e salafu salihi en anden ɓe no dariranno honno ɓe daroranno l'islam ko honno ɓe tindonno e gandal haray ko ɗum hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala weltano yani oɗo posta meɗen ɗum woni ko ta'alim ma ɗum ko da'wa so anni en oɗo programme joni noon haray incha'Allah eɗen andi imamuɓen ko ɓe nayo no jeeya e maɓɓe Abou Hanifa Nu'man oɗo ko o jeeyaɗo yani e jamanu nelaɗo o yiya noon nelaɗo himo jeeya noon e yuuɓe yoga e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yani kono yugol mo sahabaɓe nelaɗo ɓen tawi ko duuɓi tosoji o jogi wano Anas o gollanaynoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yiwnomo Kuufa nde o yehi Kuufa o yiwnomo oɗo imo jeeya yuɗen e qarnu nelaɗo ɗe gandino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wa khayrul quruni qarni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu ɓeni ko ɓuri moƴƴude fof e jamanuji ɗin e qarnuji ɗin ko qarnu maɓɓe on oɗo noon sen taskike Abou Hanifa ko jeeyaɗo e jamanu yani siècle nelaɗo o jeeya kadi e siècle hippuɗo ɗon on il faut o tawama joni noon gila on say addi hande enen ɗo no e meɗen jeeyaɓe e qarnu sappo e noyaɓo
no fokkiti sappo e jooɓo no woodi e meɗen jeyaɓe e qarnu sappo e jooɓo ndaren distance wonɗo hakkude meɗen e nelaɗo to gila nelaɗo sa sallam feri makka seeni madina ɗum noon kadi haray meɗen seytano on e andugol ɓeɗo c'est très important no waɗi nafa mouradu moƴƴuru fi hon ɗum yimɓe men meeɗi heɓirde ella sabu hiɓe landa ko goɗɗo wi'i walleɓe fi juulirde bon ɓe tumbodiri ɓe jogii majorité ɓe yiide on neɗɗo non koye laawol hongol wonɗon ko musidɓe meɗen kadi ɓendu koye laawol hongol wonɗe tawi ɓe annda ko malikiya ko hanafiya ko safayiya ko ahmadiya ɗon ɓeyndi ɗon haa ɓe yiltito ɗum no jiya ko musidɓen ko birmingham ɗo waɗi min waddi kadi kamɓe tigi yeetila ɓeyndi ɓe landino men ɗon ka laawol hongol min woni e laawi ɗi kono min tawi min annda andi jaka yo il faut e janggen fi ɗum ɗo min ɗum ɗo o kilanta o courage no ɓe waɗiranin o programme ɗo ni e fi goto fof goto jaka yo no hani wadde recherche mouradu moƴƴuru yani anda issa tarika ɓeɗo sahabaɓe e ɓeɗo tabiina en e salafu sali en ɗum noon hiɗen fuɗɗo yewtugol e fi hanifatu nu'man bun sabitil kuufi oɗo ko jibinaɗo e hitande samanina hijriya o feƴƴini e sana 150 ɗum hawri ko haala porto ko wiyeten miladiya 699 hawri feƴƴingol mo ngol 760 sana ɗum woni o jibina hitande 80 fergu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko Abou Hanifa o feƴƴini e fergu nelaɗo duuɓi 150 jaka yo ko o wuuri ko e nder duuɓi 90 o heɓuno tawi o feƴƴini ɗum noon nelaɗo maako no yaani mofte maɓɓe ɗen ko bayna 60 wa 70 ko hakkunde 60 mo heɓi ko ɓurti ɗum haray ko kado o waɗana haray gurdangi mofte nelaɗo ɓen wona ko ɗuuɗi ɗum haray goto fof yo ɓurtu hulde Allah o limana hoore makko duuɓi ɗi o jogiiɗi o anda o ɓuraaɓe feƴƴunooɓe moƴƴugol ɗen woɓɓe dey heɓaano 60 iɗen anndi hay nelaaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko duuɓi 60 e duuɓi 3 woni ko ɓe wuuri e oɗo adna oɗo noon ɗum hawri e hitande ko wiyete miladi e jibineede Isa alayhi salam ko e duuɓi 199 woni ko o jibina kanko Abou Hanifa o feƴƴini e hitande 197 Abou Hanifa ɓe wi faqihun ko o joomiraɗo gandal ko joginoɗo gandal heɗaɓe nawɗo rewowo Allah moƴƴuɗo ko o yamirayno ko yo waɗe ko ɗum o watta ko gando ko julɗo kadi ha kanko o wowlata ko wona haqiqa ko kanko woni arano e imam muɓe nayo ɓe fof imo hecci ɓe kanko Abou Hanifa
si hikko e makko hombo Imam Malik, hikko e makko non hombo Imam Shafi'i, si artoy non Ahmad bun Hanbal. O lolliri e gandal makko hewngal, o lolliri sabu gandal makko hewngal e faamude ko jangi ko e gollitirde ko jangi kon e jogade mo jikku moƴƴo. O gandi Allah manti nelaɗo e fi jikku maɓɓe wa innaka la ala khulqin azim. ɗum noon ɓeeɗo wonɓe ñentinde ɓari ko nelaɗo ñentinde ko nelaɗo rewnoɗon ko jippunoɗon no wattorno non no yarayno non no walorayno non hay nokku ala ko ɓe acci. ɗum noon no gasa kamɓe imamuɓe nayi no wooda luutodira toon ko ɓe luutodiri ko furuuji ko calɗi kono ko usuluji ko bindeje ko e hunde wotere ɓe woni. haa wi e makko al imamu Shafi'i nde o ari o inni kala faalaɗo nde ƴoogata hunko e ko wiyete gandal fiɓiw ko yo artu o ndaarito e ɓeynguure ala Abi Hanifa, ko ɓeynguure Abi Hanifa, yani ɓemɓe o newno e ɓemɓe o jannuno e ɓen wonɓe yawde e laawol ko o yamirnoɓe ko. O yamirnoɓe noon o watta e deftere Allah nde e sunna nelaɗo. kontama Abou Hanifa ko jeeyaɗo min attabi'ina suhra, ko jeeyaɗo e tabi'ina en. woni tabi'in ko yiwɗo sahabaɓe ɓe yiwɗo nelaɗo, kanko o yaari nelaɗo kono o yii yiwɗo nelaɗo haray on noon ko wiyete ko tabi'in. joni noon no woodi tabi'in hara ko mawɓe ɓen yiwnoɓe sahabaɓen tawi on say ko hellifaɓe ɓe jangi e juuɗe maɓɓe, amma oɗo kanko o jangari e juuɗe sahabaɓe kono noon o jangi e juuɗe janguɓe e sahabaɓe. Abou Hanifa mo konte yani e tabi'ina en e haray o hawri ko heewi e sahabaɓe hino jiya e ɓemɓe o yiidi hono Anas bun Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. oɗo gandal ko ngal fanɗi o si a heɓingal a huliringal Allah a rewiringal Allah ko ngal woni nafa important. walaw kana al ilmu fadlun duna tuga la kana iblisa on won ɗon. si tawino hara gandal hino wonayno teddungal ngal alda e gandal ko handayno ɗum ko iblis, par ce que Allah mo foti ganda. kanko noon Abou Hanifa wa kana ma'rufan mo andira bil waray e ruuɗagol e kala bone, kala ko wiyete bone haaju makko ala. ko heewɗo dewal Allah subhanahu wa ta'ala en ko wiyete ibada ko kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, kala ko Allah yiɗi o wela imoye ɗum ɗon. ko aaden kadi neɗɗo mogoba laɓɓinɗo kadi golle muɗum, laɓɓini ɓernde muɗum, jogi annuye moƴƴo, yiɗani fof ko yiɗani hoore makko ko.
ko jogiiɗo tiiɗuɗo ko wiyete neɗɗo yagal asaksiya. Kana Abou Hanifa yu'tamadu no tuugine fi fiqihi e fiqhu makko gandal on gande ko jogi kon e honɗum ala sittati masadir e noneji jeego himo jogino gandal muɗum no jeeya muɗum alquran ko faqih ko gando ko qur'ana o janguta qur'an ko ɗum jeten ceernoɓe moɓɓe fof nde wona ceernoɓe mawɓe kummaluɓe ko hayɓe hundita qur'an o si ɓe fuɗɗo jangude goɗɗum ngol. wa sunnatu nabawiya ko sunna kadi nelaɗo ɗum kadi himo faamuno e himo gollitiri ɗum kadi himo gollitira. wal ijma'i e ko fotta e muɗum ko julɓe fotti e muɗum ceernoɓe mawɓe ɓen yani doganteɓen ko fotti e muɗum kon himo jeeya e ɓen fotteteɓe e muɗum. wal qiyas e ko wawde wadde qiyas. qiyas ko si tawi goɗɗum yaniɗo en yaari ɗum ko windi ko deftere ko qur'an en yaari no windi e sunna nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haray ko honno watte ko yo eɓɓidire e ko deftere Allah ko sunna nelaɗo comparé ɗon golle ɗen ñaawe ɗe waɗire non. wal istihsan e ko moƴƴingol ɓe gandi al ihsanu ko ruknun wahidun an tabuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka inna Allah ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun. wal urfi ɗum ɗo kadi ko noone e gandal gandele towɗe mo konta e jogiiɓe ngalɗon gandal wal aadati e aadaji moƴƴuɗi na aadaji bonɗi ɗe aadaji moƴƴuɗi. ɗum wulida o jibinama kanko Abou Hanifa leydi no wiye Kuufa e nder Irak o mawni kadi ɗon ɗum woni o neyi ɗon o janɗi ɗon gonɗi laatike Kuufa ko nokku gooto e kee Irak kee mawɗe e nden saroje nde Kuufa saakitiki e mayre ɗum woni yalti e mayre saakiti janguɓe heewɓe ko ɗo woni oɗo ceerno e woɓɓe goo heɓi ɗon ashabu almazahibi wa diyanat yimɓe laawi e diinaji almuktalifa ɓe gandi annabaɓe e nelaɓe hewɓe kadi yalti Irak ɗo ɓe gandi annabi Ibrahima e hoore muɗum ko Irak ɗo wonno ko o yalti o raɗa si o ari Égypte o yehi Palestine si o yehi Makka. kanko Abou Hanifa wakati nasa Abou Hanifa fi hazil bi'a e oɗo noone e oɗo façon alghaniya wondu riisuɗo noone fooruɗo bil ilmi wondude e gandal ulamayi e janguɓe ɓe aray ko ɗum wasi hay hankilan haala ɗo ko kutuba meɗen ishabu man huwa fawqaka fi din aw min ad-din wa dunaka min ad-dunya. Sa wondi e ɓurɗo ma gandal haɓay nafa important
wondu e ɓen amma ko aduna wondu e ɓen ɓe ɓurɗa e fi aduna on say a wawa yedde Allah subhanahu wa ta'ala fabtada o fuɗɗike jangude munsu saba gila paykuñagal makko yujadilu ma al mujadilin himo dogida poɗodire ɓen poɗodirte ɓe ɗaɓɓugol gandal walakinnahu kana munsharifan o wonino noon ko o firlisotoɗo yiltito ila mihanihi e métier makko omo jogino métier honno woni o métier ko attijara ko o jogui ngalɗo gandal fof ko o njulajo noon ko o commerce jo ɗe gandi si tawi a wito an anni ka a ceerno a gollata a watta hunde ɓe wi man la yamliku quwatahu wala yamliku dararahu on mo heɓa naari hoore muɗum ko o wuura ko on heɓirta ko o ñiiɓa ko o wona haray fala budda wona ɓaawo goɗɗo wona torotoɗo wona wallinotoɗo toujours ɗum noon haray ala ko wola kadi wonde ko gongaji a tawa konno watta mala safu sadid konno wonirɗen e nokkeli no woodi hen ko woni haqiqaji gongaji kono wiyen he fiyon ɗum man la yamliku quwatahu wala yamliku darara mo heɓari nguure muɗum wawa keydanade hoore muɗum ala ko jooɗo o ñiiɓa wonde hen o waɗay siggi zakkoy toon waliyasu billah ɗum noon kanko e hoore ko o wonno ko o gando o woni imamu kadi nantuɗo jeeyaɗo imamuɓe ɓen nayo imamuɓe ahlu sunna wal jamaa hari ko o njulajo fi on ɗum ben makko ko njulajo wonno soro makko ko njulajo wonno kono e hoore ɗum ɗo o jooɗaki summan sarafa ila talabil ilmi e hoore ɗum o firlisi e ɗaɓɓugol gandal nde ɓe daari ɗum ɗo kamɓe miijitimi fi mum e hakkunde meɗen ɗo wallahi wona kadi mantima haaltugo ko oustaz ba ɗo oustaz ba ko njulajo o jooɗaki kono ɗo kala ko jangati oustaz ba yaati min hilan ɗo wallahi fusmana gollude kala ko jangati on yatala wo noon min kadi komi jeeyaɗo noddanoɓe ɓen to komi janguno ko mi yoni ndaareɗo ko wonɗen jangirde issaji ɓe histoire ji ɓe ko fiino comparire hoore meɗen e maɓɓe enen kadi ko honno hanɗen wadde o laatino ko o njulajo ko ɗum kadi o tawri moɓɓe summa hooti e hoore ɗum ɗo insarafa o firlisi o yilti hoore makko ila talabil ilmi e jangugol noon wa sara o wattini yahtalifu ila halaqati l ulama yani e kurunji duɗe ɗen mi fotti kadi e goɗɗo somalien jo neɗɗo wonɗo hoorejo juulirde Birmingham kadi mi yewti seeɗa min ene an ko honto jannguɗa wonni wallahi o jannga hay nokku ko woni tun o heɗoto kala ko jangete o yahay kono o naatari école o waɗa ɗuma kono kanko woni hoore ɗon on fof ko imamu kadi himo hunji kadi wo gandal ko heɓorta wona laagol tum to inano janngoyde a heɗoto yaha ko tumbodirte to jentoɗa min ni way ko goonga on ni anno est ce que a jang min kadi jangar min kadi ko majlis tu on ye taw yewto majlis koy si tawi tunga faalama jannguɓe a yahay kala ceerno jomo nanɗa
ko woni yaha heɗaɗamo janga e juuɗe heɗaɗa ko jangata haysa jangata aɓay ganda o ɗo e hoore ko woni julade kon himo yiilo yani e kala ko duɗal woni o yahay o tawe ɗum woni o fewti e jangugol fiqi o jangi fiqi baada ɓaawo an istarada al uluma nde o weeɓitani gandele heewɗe o heɓi al maarufa andaɗe fi zalika al asri on ɗon jaman e on ɗon jaman o heɓi gandele wonaɗe ɗaɓɓede ɗen on ɗon zaman ha kanko tigi jamanu makko on seeditanimo ko o gando ko o faamuɗo wa lazima ko ɗum woni o waɗɗi o duumi wondugol sayhuhu ceerno makko o karmo ko makko wiyeteɗo Hammad bun Abi Suleyman yata'allamu minhu al-fiqh on say wa takassus e jangugol mo o hertini yaani e janggol on sa'a figu on hatta mata ha feƴƴini Hammad sana 120 hijriya yani 120 fergunelaɗo sallallahu alaihi wa sallam karon ko makko feƴƴini fatawalla o lonti kanko Abou Hanifa ri'asata ardagol helkata sayqihi yani ko ɗum woni duɗal kurungol ceerno makko o mawɗo makko o Hammad bi masjidi Kuufa e juulirde no woni Kuufa ko o jibinaɗo o akaza o fuɗɗi o akaza o naatani imo janna talamisahu ma yu'radu lahu e kala ko weɗanamo min fatawa e udditale hatta ha wada o waɗi tilka tariqatul fiqhiya gonɗo laawol fiqhu wiyangol laawol Abou Hanifa ma Hanifatu Nu'man bun Sabitul Kufi wagaat yani kanko oɗo ceerno noon wagaat bil Imâm Abou Hanifa mihnatan o heɓi jarrabuyeji ɗiɗi o darani Allah imo gollana Allah gollana julɓe ɓe kono Allah kirtani neɗɗo o fiitumo wi ko julɗo hara o darndakimo o jarribakimo o jarribimo no jeeya e jarribande aranere nde ɗum ke e jamanu dawlatul umawiya en andi nde kulafau rasina en feƴƴi ɗum woni Aboubacre Oumar Ousmane Wali dawlaji kadi artuno umawiya abbasiya heewɗi dawlaji artuno dari fi diina kan kono hareji e probléme waɗi hakkundeji maɓɓe mouradu moƴƴuru wona haala meɗen ɗum addi loyingol yimɓe ɓe seeɗa ma moƴƴu wa sababuha sabu on ɗon mihina on ɗon jarrabuye annahu waqafa ma'a sawti imamu Zeyd bun Ali andi wonno dawlaji ɗiɗi pooɗodiri jon noon o darodi kanko Abou Hanifa e ɓeeɗo Zeydiya Zeyd bun Ali o sali nde o gollata inda waadil Kuufa e on lontinano waɗa gouverneur Kuufa ɗum woni Yazid bun Amru bun Hubayrata on sayi ɓe nangi ceerno o ɓe soki fa habasahul waali soki mo
gouverneur on wa darabahu o bii kadi ceerno o pour en cas si ceernojo piyama ɗo tawi ko e fi Allah o piya ngara wona kanko fuɗɗora piyeede ma aybinede ma ɗum yennede wanta hat mihnata yani on ɗon jarrabuye lanni arten kadi ila makka ama e hitande 130 hijriya hitande temedere e capantati fergo nelaɗo sa sallam o artiri makka wa zalla muqiman biha ko ñiɓuɗo on sa makkatal mukarrama hatta sarat al khilafatu lil abbasiyin ha ko wonoyno khilafa abbasiyankoɓe on say kadi kanko Abou Hanifa fa qadima al kufa fi zaman al khalifati al abbasi yani abi Ja'far al Mansur ɗon kadi o heɓi jarrabuye e nis kadi on ɗon jarrabuye makko o laatike e jamanu dawla al abbasiyankoɓe ko on ɗum wonno sabu on ɗon jarrabuye no kanko Imâm Abou Hanifa o darodi ma sawrati l'imam yani Muhammad nafsi zakiya o wontidi e ɓen ɗon wa kana o laati yudhiru mukhalafati mo feññina lundagol woopugol almansura fi hayati e habdirde makko woopugol indama tuma yastaftihi nde o landinomo lande tawi kanko ko gonga o jogi o bambanari mo haali gonga o ɗum noon kadi e wonda par ce que a jogaki gonga on sayi o noddimo kanko Abou Ja'far al Mansour o wiimo hay ko kanko e o haɓi ɗoɗi doole o wi o lontinimo e ñaawugol yaani e nder Kuufa o waɗimo yaani kaadi ɗum woni kanko Abou Hanifa o sali ñaawude e ganduɗa nelaɗo maaki ñaawoɓe ko tato ɗiɗo ko gooto ko aljanna heddiɓe ko yiite fi hon ɗum neɗɗo ñaawata ko anda go'o a ñaawi tagari mi sikki ko tawoɗa andi ñaawa ñaawira kadi goonga an a malama amma ɓeeɗa aksu muɗum wal iyas billahi walla dambe joni noon ay o salike fa talaba min an yakuna qaadil udata awa yo wonu kanko ni ñaawowo ñaawo ɓen awa o salike wonde ñaawowo gasi kono awa yo wonu ñaawowo kadi ñaawoɓen awa ko awa kaɓɓe ɗon kadi o sali on sayi oɗo kadi hendimo soki ila an tuufiya ha o feƴƴini fi Bagdad kanko yani oɗo Imâm Abou Hanifa e hitande 150 fergu ɗum woni o surra e berɗe wiyeteɗe Kaysaran e nder Bagdad yani wa bani bi jiwari kaburihi jamiul imamul azam no ɗon yani e sera kaburu makko on juulirde mawnde yani ko ɗon woni ko o surra ɗum woni en haali inde makko nden ko Nu'man bun Sabiti bun Zawti ɓe wi nokkugo al-Taymi al-Kufi o jibina fi khilafati Abdul Malik bun Marwan joni noon anduɓe ɓen fof ganduɓe ɓen jogiiɓe gande ilandema on say ha ila yawmina hasa ko konngol gotol ɓe joganimo yani e yewtugol fi makko ɓe wi ko o rewaynoɗo Allah
yo Allah yurmo mo hen sanga so juulino geeɓe si o salligio ke ɗon o juulugol safte e witiri mo wawno juulde ɗon haa subaka yona hara ko on salligi mo o salligorno ɗon kadi yaani o juuliri ɗum woni subaka o ko neɗɗo ruuɗinoɗo e fii aduna e fii faaleji aduna tawi yidde makko fof ko fii laakara janngo ko aaden goonga wonno mo ɓuri ruuɗaade e yimɓe jamanu makko on kanko Abou Hanifa ko newinoɗo jogiiɗo teddungal wa kana akrama nnasi mujalasatan o wonino ko ɓurɗo teddude e yimɓe e jooɗedegol ko aaden kadi jokkunoɗo sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam doggugol mo sunna o ñande goo o fotti e ata wiyeteɗo ata ɗum ko Makka o landimo ko hon min an ayi sayin ko honto o landimo goɗɗum an sayin o wi min ayna anta an ko honto woni ɓe ɓuura ko ma honto o wi ko jiyaɗo yimɓe Kuufa o wimo an ka jiyaɗo e saare ɓen yimɓe senduɓe diina muɗum laatiɓe ko ɓe siyaɓe o wi hi ko e nden saare mi jeeya o inni ko hombo ko honto e nooneji ɗi e façon hombo wonɗa e maɓɓe an o wi kanko mo jeeya e ɓe yimɓe ɓe yenata ɓen yawtuɓe mo jeeya kadi e gonɗinɓe ñaawore e hoddiro Allah o heeferɗintana kadi hay e gooto sabu bakkatu ko waɗi on sayi ɗum woni oɗo neɗɗo wimo ata o inni a andi ko woni honɗum ɗum noon mi yamirima duumo ñiiɓa e ko wonɗa ko mi andi ka a jeeyaɗo e yimɓe sunna yimɓe jokkuɓe sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon hara inchallah ɓe signa lilan leere nde joni haray komi winduno ko ma komi ndaruno ko e mi gaynat tawɗerol goo kono haray fala budda mi daro ɗo haray wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim at-ta'ibu min az-zambi kaman la zamba lahu allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en nani ɓe foma en ko amen men on jangganen ɗo ko e ɗum ɗo ko wayra tun harayno halda waktu ka fuɗɗete e ka haɗete sunare ɗum ɗo sen continue ko ha yimini e ronkata haray min ɗum mi yii ɗo ɗe hunde ɗo ko ɓe jangi ɗum ƴetti ɗum ɗon waɗi e hakkille am haray mo kala yo ete anda ko e hongol e laawi ɗi nayi o woni on jelike ɗo ɗen ko ɓe makane ɗo ɗen ɓe hawri e woɓɓe ɓen landiɓe koye laawol hongol wonɗa ɓeyɗe anda si tawi noon anda ko hambali wonɗa ma ko hanafi wonɗa ma ko safayi wonɗa ma ko maliki wonɗa alannama noon a seytini ara a towni hoore ma on tigi no hani andude ko honto ɗumana ma aranawi wonti komi julɗo ɗi fof ɓe fof maɓɓe noon koɓe gootu iɗo gandi woɓɓe maɓɓe no inni si tawi ɗo ɗen a hoori fewgi naati ka hunduko ma ɗo jeeyga baɗɗo ma yejjiti a yari maali kadi no inni koya yejjiti ñallal ngal ka yarta yejjituɗa ɗon koya continue ha kiikiiɗe si woni ha kiikiiɗe yoɓitoya ñallal ngal bon woɓɓe hanafi inni kadi e honote oɗo ahmad hambali on ɗon inni kañum si tawi a yari a yejjiti
hara a tewani koya konti ñalla ngal ha kiikiɗe a yoɓo tasal hay nokku kono hay fus ala koɓe serti kamɓe ɗon o fof no wawa selli kono il faut anda ko hombo e maɓɓe jokkuɗa ina wawi ƴetde ɗa seeɗa ƴetɗa seeɗa nana ya ndaaro kadi ko yetta baɗo ɗuman ɗumani ko ɗo hoyri mi yaara ngo seeɗa koya ndaaro ko wawata yaadude eko yaade binde ɗin ko aray ɗum ɗo en nani ko ɓe maaki ɗo ko hara ɓe torondiri waktu lagol e ɓe maakiri noon mo kala aɗa ceerno ko wayi ɗo gandi ceerno ko mbewte e nder meɗen ɗo surtout Bruxelles ɗo janngol ɗo ko weɓi ɗo ko sifa mum ala ara en torri ɗum noon joni haray en ƴetti e waɗa ɗo ɗe lande tati ha ɓeya gayno yimɓeɓe ka windude ɗuma homnete lande information on ɗo taalib to yaaɓe joni so hewri no woodi ga waɗoɓe taalib way Oustaz Abdallah e Oustaz Ahmad e Alaji Ousmane e fonɓe ga aray ɗe waɗa taalib 2 minutes yandi fi Allah hara ɗum mbaɗaki ɗum hande ko 30 hande ay waɗi 5 minutes nder ɗum noon o waɗen taalibi ɗum noon haray ko fadda masɗum الحمد لله الملك الجليل المنزه عن النزير والعديل جعل أبو حنيفة للعلماء أوضح دليل وجعل فقهه للذين يتبعون أبين سبيل ونجاه عن عما عنه قيل والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم وبعد فقد نشكر الأمير على ما فاه من فيه وعلى ما قام به من بحث فيه فقد فاه فمه بما يفيد فيه نشكره على ذلك أنا يوانتني الله سبحانه وتعالى إن جولي أن الله صلى الله عليه وسلم فقد أثبت بيتنا صفة الإمام أبو حنيفة النعماني سي مولاما أرى لا شك goɗɗo wuurɗo gurdam makko ɓeeɗo wuuri heɓaɗo hitande duuɓi 80 o faati hitande duuɓi 150 ferguna laaɓi tawi koye kulol Allah tun o wuuri e moƴƴere tun o wuuri on ɗon la shakka fi makko wawata wolede nder 45 minutes kono gonɗo wawɗo wigol ɗin ko toɓɓe tati pet mi watta ɗum mulahan interview go'o sen daari ka tarjama siyaru a'lami nubala lil imami zahabi ɓe inni o Abou Hanifa ko commerçant o wonno no amiro makiri ɗo ni e hoore ko woni joom mazhab kon fof kono essayari commerce oɗo on ko fii sodotere jidarma la commerce Abou Hanifa on ko wonno ko piiji ɗi pat o heɓno taw jawdi moƴƴa noon o marsini moƴƴata ɓiɗɗi makko fi on ɗum sabu ko andira kon nunɗal ko andira kon nunɗal o marsini fota kono ko wonno feƴƴirno si woni hitande lanni o calculi berko o woni heɓude kon bénéfice o itti zakka mo gayni bénéfice on mo seddudemo pecce ɗiɗi nda feccere o acca ko ɓeygol makko nde ñaama nde feccere ko honno o watta o nodda ko wiyete kon almuhaddithin jokkuɓe no windude fi maku nelaɗo on marɓe duɗe ɓe o inna are ɗo ɓe ara o ƴetta kalsi bénéfice on fof o sendanaɓe o inna mi falaka no yo goto mo weltanola ko arsike mo Allah subhanahu wa ta'ala jonnirmi rewtu e junga yomi hewtimo kono ko non yiya o ni o sendiri jawdi makko ndi ha ko o fatoto tigi tigi o wonali patron o wasiɗali ke ɗum ko gadiya ɗi moom sengo ka nunɗal makko interview imo gollidano e goɗɗo ino wiye
Asim bun Abdourahman o nelno o yo naɓamɓe coñci harire kuufa yeeyan tawno goɗɗi goo no tufi ko kesi kono nandas ko dow mi ñaami ɗo mo bon sa yeehi noon wownana kiliyaɓe men men ɗiɗo no tufi nani o yawi awa o yaw seppi balɗe hewtoy to tawi ronki o yejjiti few tawi kat ɗin coñci no manki o hewti tumɓe a soodi o artoy ko Abou Hanifa premier landal ko Abou Hanifa adi mo landade ko nasi marsoyi de ko wimo ene a anditino yeddagol soodu ɓen coñci ɗi no tufi o wiye kam koye mejjitino few Abou Hanifa ƴettimo ɓe yiltiti kuufa ɓe ɗaɓɓitoye soodu ɓen haa ɓe ronki ɓe yaali Abou Hanifa wi gasi mbuuɗi ɗin dans sa l'intégralité ɗi fap ko ɗi watte ɗi sadaka fi Allah hay mbuuɗe ñamata na min na ɓe yitti ɗi fap sadaka toɓɓere tamberde comme sifoto fi makko ɓe wi haa hannde o ñaamaari plat moƴƴo sina si ɓannama o ndaaray won ɗum ɗo ko jeru gaste yeeyede o waɗa ber mum sadaka o inna o hikkini ɗum ɗo yeeso ko mare laakara o ñaama noon on ɗon pila haa hannde o ñaali complet o ɓorni so ndaari complet on ko labako e makko o ndaaray coggu ko soodi complet on ko mo innalam faala sifa o ɗon kadi ko aljanna o naɓa ɗum ɗon o okka goɗɗo mbuuɗi coggu on complet ɗon si o ɓorno complet o inna o mara ni hoore makko gooto ko aljanna o yaw marimo fi o ɓornito e fiika aduna ɗon ni wonno ƴewre makko nde wa akhiran woodi piiji fof ko sife fi makko kono mi sakkitora piirum gootum pet imo hewno janngol isazullatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha so hewti faman yaman misqala zarratin hayran yara o inna yaman yajzi min mithqali zarratin hayran hayra wa yaman yajzi min misqali zarratin sharran sharra ajir abdaka abi hanifati anin nar ya rabbal alamin wa kana ma'a dhalika yaksairu jilduhu hakada kana yaf'al ila an tuwfiya rahimahullahu taala o inna Allah an wiiɗo yoɓay ɗuuɗi fanti bel ko fotta e abbere zara soko moƴƴi a yoɓay ko moƴƴi siko ko boni a yoɓay ko boni mi tori kema o jiyaɗo ma wiyeteɗo Abou Hanifa ɗo dandu mo naata yiide yande Allah mi tori kema ko ɗum ɗo hara ɓandu makko ɗum ɓe wi hino diwna ka hulgol Allah subhanahu wa taala ko hulɓini kon Qur'an e ko hulɓini kon isagul lati o ni o huri ha o faati no hara inchallah wiyeten no Oustaz Bari bon haray alaji Ousmane en woodi ko ɓeytata ɗon la sakka si oɗo sifama fimu haray karmo fof ɓen en torto jogiiɓe jonde nder maɓe acciyamo kala ko ɓeydita toon gokku ɓe jonti on ala jaha ɓe yiɗnon gonɗo hinomo bisimilla andintimo andi en jangno o fii ko wiyete qiyas o qiyas noon ko watte qiyasi bil qur'ani ko qur'ana wa sunna woni ko eɓɓidirte si tawi yewtere julɓi joni arde bon ndaare ɗo kon wona ko beere onon kon wona ko beere joni on andi ko kala ko tawi no julɓe ni julɓe ɓen haray jogiiɓe faamuji ɓen no wawi wadde qiyas eɓɓidira e ko Allah yewti fi goɗɗum ngo ko nantita e muɗum ko deftere makko ko qur'ana ma ko nelaɗo sa sallam maaki ɗum ko deftere ko sunna maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗa ko ɗum wiyete qiyas waade بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبادي كنت أبغى الله كان كنا نقول من دم بني كل لوحة اللي كان الناس لوحة فيه وتقول فيه كادي نكا رجلا. يقول لنا الرب صلى الله عليه وسلم مؤلي يا برني مؤتاجي فموفو يلا موبي رجعني ما كوك الجنة. على يقول تاني كده ودام بين أو برنامج نو هوا ودين عندي تودكتي. wonande anduno ɓen e andugol wonande ɓe andanoma ɓe andintinɓe ɗo fi cheikh Abou Hanifa Nu'man rahimahullah
arabi mi waɗay taaligue e nder yewtere nden haray wanowa toɓɓe ɗiɗi toɓɓe aradere nden ceernoɓe ko ɓuri heewde ko fof janngaɓe fi muɗum ɓen ɗo no fandi mo heɓaari ko wiyete kon almihna ko ɗum woni jarrabuye haray ceernoɓe feeriɓe ɓen kadi koye wattan hakkil moƴƴo bani adama sa heeɓi jarrabuye ya anndu hina woni ko fuɗɗori hina e ma kadi haɗata kullu insanin yubtala bi gadri imani no imani ma o ƴawiri o a jarriɓe fii noon satti jarrabuyeji nayo itte e hoore diina kam tentinino ene wuuruɓe ɓen fewno ɗo jarrabuyeji ɗi no iwrude celɗe ɗen fop hiɗe renti jogitiɗa diina kan ka feeñi e ma o a heɓa ibtila kono eto tun ko satti o ko satti taw hara hiɗe tabiti e hoore gonga tan sa ma yaari fi allah ma ye hara hina fiya feƴƴirde fof heeɓino jarrabuyeji nelaɗo sallah ai sallam jarriba no satti ha nelaɗo maki mata nasrullah enen woni to ballal allah ngal woni ko ara si tawi o ceernojo ɗo kadi kanko hecci ceernoɓe ɓen fof tawi o heɓay kaso laabiiji ɗiɗi tawata ko piggal kadi wonata kadi yoddine ka nder kaso o tabiti e hoore goonga o hollugol quelque soit ko satti wondu e goonga o hay si tawi fof ko añimi woɗɗi to fenade nden hay si tawi fof yiɗete e hoore fenade nde imam ahmad bin hambal ko sifa ɗum ɗo imamu ɓen fof no fandi mo heɓari sifa o jarrabiya ɓe addi e qissaji ɓe darnira ɗo yewtere anden fi imamu abou hanifa ɓe addi ɗon ɓuyno inni koye hoore makko waɗi e tan makko dammol wujjano fewnu makko ɓay noon dammol kon wujjama humpitike ɗaɓɓitama ha yiitaka o yehi o landoye buusejo ɓurɗo andude fi gurdal e fi dambi ɗi ko duuɓi jelu dammol wawata wuurugol o innimo dammol ko wawata wuurugol ko fandi o ko fandi ko e nder duuɓi sappo o inni kanko abou hanifa e nder duuɓi sappo o ñamari tew kulol fiwata taw hara kol dammol wujja kol ɗon kol hirsama o ñaami tewkol dammol ko ɗum so heɓi sifa ko heɓi ɗo laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala huyre jarɗude hara ko harmi woni ko jaɗɗininde wo fannaru awlani haray ko ɗum no ko geɓal yiite jahannam haray si ɓeɗo heɓiri ɗum ɗo ni ɓe heɓirare ɗum sabu ɗanagol ko ɓe heɓiri ɗum ɗo ko sabu wakkilagol ko al ilmu ko bil ijtihad kono wakkilorɗa o wakkilorɗa wallahi heɓirta ganda haray mi sakkitora yewtere annen ɗi darsji wonaɗi e waɗede wallahi sen wakkilike heɓay ɗo gandal molanaga haray yaha hay ɗon ko kawoni masalan amiron ɗo hafisahullah o dars moɓe waɗi ɗo oɗon tabiti hande kay ga sala maɓɓe sa yurnike ɗo a ɗaɓɓitoye hunde ha yiyani hoorema soɗe jooɗi hande kadi gese ko ni yahota wanɗo basala si ɓe innoyama ɗo ɓe senoyke ɗo nokkugo e leydi go ɓe innama yewdu fi abou hanifa ɗo ɓe hato jinayi kaydiri hande kadi luttiɗo hande kadi kala darsu mo fawaɗa ɗo yew ɗaɓɓita ha yiyana hoorema gogonga andi koye deftere wonde woni ko yiyoyɗa a andi ko honno ɗaɓɓitirte hande e nder ko ɗaɓɓitata kon kadi a yiyoray goɗɗum ton kadi ko alano e ɗaɓɓitugol kono wata goto amintino sa jonnama darsu ƴettu tamma on fof yaha ɗaɓɓitoyamo ha ara jonna jama o ko laaɓi pos mi sakkitora honɗum darsuji ɗin ɗo fof hiɗi feƴƴinede ni haray ko laawol isa hino jenta e on ɗo aduna o fof no jenti en ɗo haray mo ɓe ko yewtata ko yo ɗaɓɓitoye ha heɓa haqiqa hawnaki no gasa ko saabu yewtere ma wotere ɗo wonanayi ma sadaka to jaariya faljita ɗo wonɗo ha angola ma ha wonɗo australie ma ha wonɗo ɗo norvege saabu kun noon tun allah okkiroyama aljanna saabu kun ɗon haray ɓeyden laɓɓingol anniyeji men ɗin wakkilo ɗen fi ɗeyduɗe no ɗe wuurira ɓe mawɓe iwnoɓe pari ɓe arno ɗo ɓe seeniɓe ɗo ɓe yewtimen ɗo yewtere nder 5 minutes e jumare nden yewtere nde 5 minutes wonnude e nafoore gandal molnan ɓe innimo haray enen koye yettu allah wo si tawi golleji ko allahu mari kon fof o suɓima o halfinima hara ko fi ko banggue diina wo hara yimɓe koye alhamdulillah ɗum woni woɓɓe ɓe o halfini hara ko fiika jimɓe ɗaɓɓete ɗum woni woɓɓe ɓe o halfini ko fiika politique ko nafata lornata wowlete ɗum woni woɓɓe ɓe o halfini hara ko fiika yimete wo si tawi ɗum an ka o halfinirma ɗon fof ko fi moɓodiren jangge ka o halfinirma ko fi moɓodiren huulen allah moɓodiren wajodiren wo haray kalif ɓurata o kalif ɗo moɗɗi komo halfinno annabaɓen on ko woni an kadi ko halfinma allah noon halfinta diina makko kan sina neɗɗo mo yiɗi ko tuma mo yiɗi goɗɗo wo so ƴetta diina makko kon o halfinama fiya tambitanoma to ko allah inni inna nahnu nazzalna zicra wa inna lahu lahafizu ko allah renata ɗum ɗo o ƴette noon waɓɓe waɗa sabu ko fino kaɗa yara yeeso
haray wakkiloɗen kala goɗɗo heɓɓi ko satti lewɗe luɗe yo anndu ko bakkat ma woni ko monta sa heɓi gagar ko weluma ko moƴƴere hoore moƴƴere yo toro Allah yo Allah moƴƴinan en anniyeji men ɗin yo toro Allah kadi yo Allah waɗan en ɗum ɗo haka min sadagatin jariya sincuɓe ɗum ɗo ɓen fof ha hewti ɗo yo Allah winnaɓe baraji mi sakkiton haare ɗum inchallahu taaligi hoore yewtere Oustaz Ahmad nden ara ɓe yeediken ɗo Imâm Abou Hanifa haray ko honno sendirayno jawdi makko ni haray ɓe gani hen toriga tato ɓalluɗi ɓaga yo gaddan e ɗo salamu aleykum yoni haray yonnaɓe ɗo hay ceernoɓe ɓe jonnitaka fiya ko taaliɓe ɓe yaaboto ɓe muñɗo haray wona yawagol hay goto fof no teddinama fof ko karam ko ɓe e kono ɗo gandi ɗen jonna wattumo ɗumanɗuɓe ko heɗorende ko 10 minutes ɗo information watte piiji ɗi fof ko ɗo watte joni haray waɗa lande ɗiɗi taw haɓe gayni winduɗoɗa ɗen oustaz bobon ɓantinoɗa jom ko nawno men falno koyɗa lando landal ko woɓɓe gamɓe ma kono wayno wadde ko ɓante ala ko bisimilla assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh aɗa weltande julɓeɓen ɗo fof en dorkiram ibaɗo makko hani koye Allah tanno hande min Allah weeɗa moƴƴude min ko landan hande mi ganduɗa kay mertugal gam wadi jabade ala ko jeyta so aray ko goɗɗo arteɓe ɗe juulude o juulani Allah sara menen minen ka futro o ari o dari feere o juuli tinna alan sara makko omo tawde men ka futro ka darde sakkitote o inni men noon joni est ce que ɗum ɗon haray selli ka sellani julde makko nde kadi ɗum way buyno toon haade ceernoɓe no towoɓe jaabade kono tawiyomi addungal ga parce que no wodi wanno buygerteɓe noon inchallah so jaabama ɗo no mbeyɗa gandal ɓeyna fof min ɗon fama landal maake landal ngal so tawi mi fayani goɗɗo ari tawi hiɗi juulde futto tawi on arɗo noon o juulani taw alasara joni noon o juuli tinna alasarama o ñawrino o ari o tawtiɓe ka juulugol futto tawi kamɓe on ɓe julde futto ɓe juuli ɗiɗi ɗen ɓe heddori ɓuruturade sakkitoɗe ɗe wona noon maake ɗon ustad goo ɗin noon honno ma ananda ñawata hoɗum noon landal ngal joni elani no est ce que on guno sella ka wawata sellu o tawi futuro juulede o porfiti ɗon tinna o juuli alansara o gayni e futuroɓe gaynani o ari o tawtiɓe ko dan kamere ɓe juuli ɗon e futuro on kanka ɗo gaynto yo salmini o ko honɗum woni e fi nden ɗon julde makko la moƴƴi ka moƴƴani wallahu alam yo Allah jaɓamo haray ko ɓurno labbede noon so ari o tawi hiɓe juulude futuro mo hanno argol tawtaɓe ka futuro ɓe juula futuro on ha ɓe gayna e yilto o juula alansara makko fi honɗum o juuli heña o ari kara han julden heɓirta husu e godu par ce que hakkille makko ɗen ko faala gaynugol heña hara ɓeya gaynani yankinare men ɗo fanɗa e moƴƴa moƴƴa déjà ɓay alansara o gayni feƴƴugol hande kay wata o perdiduɗo ɗiɗino yo aro tawta julɓe jamane ka futuro ɓe juula ɗon ha ɓe gayna ɓe salmina o immo o yomita alansara makko mo ñawrino o toro Allah yo Allah hen jaɓam wallahu alam so ɓeyɗiɗo juste si tawi on ɗon himo ga ko wiyetenmo ko fillota ko julde nden par ce que landal ngal ko est ce que nde selli ka nde sellani ñawore sellugol mayre on ko hinde selli donc amma noon si jaɓetema si jaɓetaki ma kulol Allah si manqui ton ɗum ko yewtere feere kono sellugol ngol kan ko wiyete kon sihhatu salat haray selli julde fof si nde heeɓi ko wiyete kon shurutu sihhati salat haray nde selli ɗum tan noon joni si nde ardi no jaɓirte no ma si ardani wallahu alam bar ko fatto goɗɗiɗe ko faranno ko joni yaguɗo haray ko ɓeɗo mawɓe men landi ɗen 5 minutes heɓen ni joni ara juɗɗuɗo juutnade hen assalamu aleykum aramin ko landi ko mi nani onon ceernoɓe amen ɓen hoɗoɓe Belgique ɗo ɓen yo maaka woɓɓe wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh woɓɓe maaka assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ko sendiral ngol lan ɗin ɗon ɗiɗi ko ɗum woni ko jiɗɗi mi seeɗa
makka mi feknana ɓe ga ko julde ka ko si fottama ma ka soɓɓe tawama ko si fottama ma wan ni joni ka dartuji joni o woɓɓe aray tawa jama wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tous arata ake naɗo ɓe ma woɓe inna assalamu aleykum wa rahmatullah aray ko on ɗum e mum ɓuuri sellude ka ko ɗum ɓuuri fadde on aray fi acciɓe taala wa barakatuh mi wonnama wallahu alam aray ko ɓuuri jiccude kon ta'ala on tawata to aray koye tati ela salamaki wo sa inni goɗo assalamu aleykum amari baraji sappo ayni assalamu aleykum wa rahmatullahi woni noogay ayni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a heeɓi capantati amma ta'ala on ton ko ziyada ko ɓeyda ɗo ɓuuri jiccu ko ko foti ka nder julde foti hinaka nder julde aray ko ɓuuri e laɓede kon ko accugol ɗon ta'ala o aray ka salminama julde kadi no sella ka inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ino sella waɗirgol no wonde wonde fi findingol sunna amma noon ta'ala o laari kalama koɓe ɓurɓe ni ko accugol mo gol ɗon al ahsanu wal afdal wallahu alam joni hare no yamoto no heddiɓe falnoɓe landade ɓe landaki ɓen haara wona yewtegol hay goto e wattu ko yoni ko 5 minutes heddiɓe ganduɗe marɗoɗen e ilamu joni ko wiyete ko information ɗum haray ɓe jonta ceerno masali ɗum ɗon ɗumano voilà juste daqiqa ceerno hakke goto da ceerno masali yo voilà aray assalamu aleykum wa rahmatullah jama aɗon hacci hakke bon haray ko dambugal moƴƴere kadi min woni on e haalande ɗoɗe on anndi joni haray ɓe sukaɓe ko oustaz abdallah maki ɗo joni on ɓe filmude ɗo tawata ɓe feƴƴinde ɗum ɗo wonande ɓe wona ɗo kono ɓe wawde heɗade partout donc haray ko courtere ɓe iwata wonde ko liége ɓe iwata donc haray meɗen faala yontere hande mo kala e meɗen yo heɓu ko addori anniyo fi hoore muɗum waɗen fi sabilillah wooda ko wande to ɓen ɓe coggu essence si woni joni ɗi darsuji ɗo masalan noni woni e yarde ɗo ni neɓata hara duɗal men ngal kadi ngal yaaji ɓuri ni hara heɗotoɓe ɓen ka yaasi ɓuura e enen ɗo kono noon haray ɗon andi no muusi fota angal mbuuɗi ɗi donc sukaɓe fayɓe ni donc haray koyen wallitoɓe yon noon haray e samedi prochain en fof wallidiren fi allah hotiniraɗo mo kala kadi rewtinɓe ala ɗo ɗon jonnodiren juuɗe nden ñande si allah jaɓi wooda ko wallitorɗen ɓe fiɓe sooda essence koɓe arda ɗo andi nela sallah sallam ɓe maaki ɓe an yahdiya llahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humri niam min neɓa ɗo goɗɗo ko noddinmi o wi o ko e bayanam o heeɗi kasetem wallahi ha fuɗɗi juulde donc si woni noon ɗo joni ina waajeɗe ko allah andi on to ha ɗoyta donc haray muɗuma si tawama e ɗum a waltoɗo ma ɗa anda hara bayanoɗa wadde to kono hara anda ko allah andi on desa e moƴƴerne on tigi hettata donc hara yontere hande inchallah baɗa dars en waɗay on programme ɗon ɓe haray e fof jonnodiren juuɗe wooda ko heɓuɗen ko wallitoɓen ɓe si allah jaɓi wona ene oblige ɓe yoɓe arde kono haray e wattana yila e ɗum ɗon nde haray yo amiro nam jasakumullah khair haray ko pour sahoɓ ɗo kon aɗa yandi yetto soɓɓe fof ara ronka haɗede ñande bismillah rahmani rahim haray acci hakke feccinen information ji ɗi haray ko information ji noon